Hello friends, yang hain ke jakatal information detail nailane completely omongka Tripura TET exam na tuyi kisa information detail nailane oro jaga jeng qualify ong kangke baike verification khainai tai nini OMR sheet rok baike check khainai nini result rok no omno tuyi kisa information detail nailane friends norok oro jaga channel subscribe khaike bilaina hambai tai channel subscribe khai kongke channel subscribe khai di tai bell icon click khainani tapok di khatal information detail nainani hingke friends oro jaga prothomo TRBT ni official website da open khaine oro jaga scroll khai tongo oro jaga TET 1 TET 2 ni tongo oro jaga bo nai mano tai oro tolak description box o website ni link rok bai phangno mannai friends oro jaga click khai gangke jeng oro jaga nini TET paper 2 ni result nai mano oro jaga nini roll number tongnai yang ke mark tongnai yang category tongnai ro swijak tai oro jaga nini roll number rok check khai nang bising mangkha nai mankha besirbag no 83 ni tola mano no nugo 83 ke qualify ongo friends oro jaga jeng notification detail nailai oro jaga official website da thangai oro jaga nini OMR answer sheet na nainani hingke nang login khai nai mano oro jaga nini apply online link a thangai nini ID tai password na login khai view result click khai OMR nini OMR sheet na nai mano omokha 20 tarik December 2019 jera ongnai oro jaga 20 tarik pore tai onya oro nang qualify ongkha verification makhainai oro jaga teacher recruitment board শিক্ষা ভবন অফিস লাইন আগরতলা 11টা থেকে 2টা PM jera TET paper 2 ni hingke 16 tarik ongnai jara 94 tai amonsa bisi mannai rok hingke 16 tarik verification makhainai nini documents ro tlangai 17 tarik hingke 90 ni থেকে 93 mannai rok bepak category no tai oro jaga 18 tarik hingke 983 থেকে 89 mannai rok শুধু SC ST PH amrok tai TET paper 1 ni hingke 19 tarik ni থেকে ongnai verification 91 থেকে amansa above mannai rok all category no oro jaga tai 20 tarik hingke 83 ni থেকে 89 ST SC PH শুধু borok tai oro jaga tamtama documents talangna nangnai ro marksheet ma talangnai academy tai professional certificate rok nini tong hingke B.Ed rok DLF rok tai oro jaga original photo cell attested khlai tai tamtama documents talangna nang oro jaga sijak tongo ek number ongnai iko application khaimani acknowledgement paper tai admit card TET ni tai permanent residency of Tripura certificate PRTC tai admit card madhyamik ni admit card age proof ni tai category certificate ST ke ST SC ke SC jesabano tai 5 number tongo 5 number hingke oro jaga PH certificate jagongjak mayarok ni tai oro jaga marksheet all semester ni marksheet nangnai all academy ni no tai oro jaga marksheet of pepak year ni no professional certificate tongkha hingke oro pepak ni no professional B.Ed DLF bepang ni no oro jaga marksheet tai 8 number hingke certificate of academy and professional qualification if any oro jaga tai 9 number tongo nini ID proof jesapano ID proof nangnai PAN card voter ID card Aadhaar card jesapano tai 12 number no exception certificate chakri khai tongnai rok hingke tai tolao very important mongge oro jaga nang qualification khai pai hangke nang verification khainani
kaisa verification khaigano paper 1 ni bo khaijago paper 2 ni bo khaijano duita jaga no qualify ongkangke tai oro jaga borok nang verification khaigano selection ongnai ako kongya tai oro jaga nang selection ongkhano job mannai amo bongya nang sudu certificate mangranai friends song tai oro jaga nang baike nini OMR sheet nailainai oro apply online click khaigangke nang ortola phano khaimano login khainani phainai oro jaga same agin haikano apply khaijoni haikano oro nini email ID phano ID number phano suyei oro jaga password dei capture code dei login khaidi login khaimen pore oro bio hian OMR base nei tongnai oro jaga bio khaigange nini OMR sheet nai mankha nang exam rimani no friends hambai asengno